طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli buğa halkım. Sizning ig'tiboringizga bizning terkimimiz tarafından hazırlangan aylık video yazmamizni sizga taqdim etamiz. Şu video yazmada siz bizning madrasamizning ham muhtasibimizning ishchanligini qarab o'ta olasiz. Bizning efirimizning tip-temalari. Buğa musulmonlari sport o'yinlarini boshlab jiberdi. Buğa medresesinde kişki okullar başlanıp gitti. İşmişa avlunda vağas meclisi, Buğa şehirinde konakta Seyde Abustay Akbakova, Buğa medresesinde meşitler karşında okuşularının okudu. Buğa muhtesibeti gışır sadakaların jeyip yetimlerge tarattı. Ente nurun alen nur, ente misbahus. 4 oktyabr günü Buğa Veterinariya Texnikumunun spor zalında atmağa 2 tapkır uzatırgan voleybol oyunları başlanıp gitti. Indi birinci oyunni ötkərib Buğa musulmanları yaxşı nəticə ko'rsatdi. Alğa tabada көрші rayonlar bilan şunday motor oyunlar ko'rsatib, yaxşı nəticələrə erişib, turnirlar ötkərilir degan umidda qala Buğa muhtasibi. Ente nurun alen nur, ente misbahus. 6 oktyabr günü Buğa medresesinde kişki oku bölüğüne bağışlangan zor tantana bulup uzdu. Bu şarada şüpreli muhtasibetinden kelgan konaklar, Buğa medresesi müdiri İlmir Hazret Hasanov, medrese muallimleri, gündüzgi hem kişki bölük şagirdleri katnaştı. Birinchilardan bulup İlmir Hazret tebrik sözlerin şagirdlerge yetkirdi. Barcha maqtovlar Alloh subhanahu va taolaga bo'lsaydi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz bo'lsaydi, Alloh subhanahu va taolo shu yilimizni, o'quv yilimizning boshlang'ich kunlarimizni xayrli, barakatli qilsaydi, davomli qilsaydi inshaalloh. Mana shunda baribizga keldik. Mana bu madrasani ko'rgan vaqtda, madrasaga kirgan vaqtda nechikdir ilm atmosferasi shulagetni, ilm muhiti Şuşa yerlerge keldik biz ilim alırga, bilim alırga, ul alıp kına tugil, kimgadir ko'rsatib kına tugil, ul algan ilimimiz indi albatta amalda ko'rinirga tegish. Bayramning ikinci ilişinde medrese müdirining birinchi o'rinbosari Müslim Hazret konaklarını hem şagirdlarini Hadi Atlasining turmush yo'li hem pedagogik ishchanligi bilan tanishtirdi. Hürmetli konaklar, hazretler, muallimler, o'qituvchilar hem şagirdlar, barchangizga da eng ko'rkam salomlarni ilishtirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, endi mana bu yilni ikkinchi tadbir endi o'quvimizni boshlab jiberamiz. Endi ikkinchi tadbir desak, hali ularga qadar jay o'yinida bizning o'quvlar bo'ldi, yigitlar uchun o'quvlarimiz bo'ldi. Kızlar için okullarımız oldu. Şundan sonra indi buna kendizge bölükne başlap jiberdik elhamdülillah. Hazır indi buna kişki bölükne başlabız. Şulay ettirip bizning ilim alıp bir de to'xtalmay Allohga shukr. Hem ol şulay bo'lurga tegishdi. Chunki ilim ol bizning bu dunyoda eng zo'r boylik. Mana biz endi Hadi Atlasining turmush yo'li bilan tanishib o'tdik. Mana shu video yozmadan, qisqagina bo'lgan video yozmadan ham endi ko'ramiz buni ul bizning shogirdimiz bo'lgan, shu Buğa madrasasining shogirdi bo'lgan shulay muallimni ketarga chaqiradilar. Ul bu taklifni qabul etadi. Ham albatta ko'chib ketadi. Biridagi 3-mahalla masjidi yarım taşlandık halde bular. Çünkü mahalle mullası Nurgali Elmet bazarında savdo ishlari bilan mashg'ul. Shunlikdan masjid ham maktab ishlari bilan shug'ullanishga vaqti qolmaydi. Atlasov kelgach Nurgali mullalik vazifasidan bosh torttirga tilamaydi. Bosh mulla bo'lib qolib, ahadiga muallimlik etini yukli.
Nurgали Mulla Atlasini 2 bölmeli kichkina gina bir uyga o'rnashtiradi da, bir bölmesinde o'zingiz turursiz, ikkinchi bölmesi maktab bo'lar. Shunda bolalar o'qitirsiz deb masalani jengilgina hal etadi. Hadi o'z fikrimda nıq turuvchan kishi bo'lsa da, mulla aytganlarga ko'narga to'g'ri keladi. Yashagan fatirining bir bölmesini maktab yasab, shunda bolalar o'qita boshlaydi. O'qituvunda yangi metodik olimlarni qo'llanuvni davom etadi. Kamillashtiradi. Rasmli alifba kitobi yordamida bolalarga so'zlarni butun kelish tanirga aylatadi. Bu usul harflarni tez o'zlashtirishga, ayrim so'zlarni butunlay o'qirga ham yozarga o'rganishni tezlashtirishga yordam etadi. Shogirdlarning oz vaqt ichida o'qirga ham yozarga o'rganilari hadi halfaning obro'yini tag'inda o'stirib jiberadi. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Medrese ma yeki meşitler ma ilim biretirgen urun ul Allah Teala'nın rahmetine erişetirgen urunlar. Yani siz ilim alıp nurlanasız. Siz ilim alıp Allah Teala'nın rahmetine eğer erişe kalsanız bu şerefte Allah Teala sizin cenneti bilen şartlandırır. İnşallah siz deriz yolda. Yani bu bütün sileginler de sizin yollarınız deriz. Bu yolga bir kübüsü kelip jete almayın. Mine siz şuşunda oturgan kişiler bilen mine nihat oturasız ko'rasizmi o'zingizni sanab qarag'iz. Ham bizning Buva shaharida yashagan kishilar bilangina o'zingizni shag'ishtirib qarag'iz. Siz bir ko'kdagi yulduzlar kabikkina. Ammo lekin siz şuşu ko'kni yoqtirib tura turgan nurli yulduzlar. Alloh taolo sizga har biringizga rahmetin yağdırsın. Ham birgalab endi şuşunda ilim alırga nasip eylesin. Məclis axırında medrese müdiri İlmir Hazret bu yılki oku yılı hayırlısı bilen başlanıp gitsin diye dua kıldı. Jiluşlarımızda hayırlı kıl. Ya Rabbim hayırlı, bereketli sözler silendi, faydalı sözler silendi, nasihatler, kengeçler verildi. Barımızga da Ya Rabbim ushbu nasihatlarni, kengeçlerini alıp, kabul etip Ya Rabbim. Allah Subhanahu wa Ta'ala o'zimizning zihinlarimiz tag'ini açıp, faydalı nık ilimlerini alırga Allah Teala barımızga da nasip etsin. Ente nurun alen nur, ente misbahus. 8 oktyabr günü rayonumuzun Eşmunşa avlunun medeniyet yurtunda vağas meclisi bolup uzdu. Meclisini Jagfar Hazret başlap jiberdi. Zirküklerine yoktan markalıp yangırlar yağdırıp, şunun bile bizge türlü jemişlerin özü getip takdim kılgan. Bizni türlü nimetleri bilen bilekleyen Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd hemsenelerimiz, barşa maktavlarımız hem ılıklarımız bulsaydı. Yani hürmetli arkadaşlar, bugün bana bizden vakit tavıp, rayonumuzun ülken imamları bizge vegasilerge edip kildiler. Onlara Allah Teala'nın rahmeti bulsun. Yok, bizlerin işlerini tıkız bulsa da etkeş vakit taptılar. Tırnadılar Allah'a şükür. Fahim Hazret özünün vağas nasihatini iriştirdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. Esselatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve aleyhi ve sellem ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kardeşler, hürmetli işmünçalılar. Endi şunday çakırlar bulgaç, şatlanıp siyinip gelebez cemaat bilen her yılın uçraşabız elhamdülillah. Bu uçraşular pek görkem uçraşular. Bundan esilenen narsa turunda bütün galimine terbiyesi kılıcı Allah Rabbi güzel turunda silenler inşallah. En görkem bulgan sözler, ayet-i kerimelerden inşallah tanıyız. Şöyle göre Allah'ın yağızlanabız. Buna şöyle yağızlanıp nişibіз bir zerret kalıbız cemaat. Buna bu günlerde indi, bu aylarda bizim Allah'lar kendi bulubuzdu elhamdülillah. Dağında indi bizim uluçular kendi sosyal eğitimlerden kütersek eğerde Allah'lar diye bizim de Allah'lar elhamdülillah bize nasip buldu cemaat nerse. İman ehliler bulurga, mescidge yerge elhamdülillah. Özellikle gazlar tınlarga inşallah. Bu da nerse bizlerge Allah bilir tarafından bir zor nimet cemaat. Gamar Hazret özünün tipli nasihatinde ati aniga hürmet, yaş balalarga yaştan İslam dinine mehabbet uyatırga kerekligi turunda basım yasadı. Alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Barcha alamni yoktan bar kılgan, bizni bu dunyoga barliqqa keltirgan, bizni turli ne'matlar bilan boyitgan, bizga rizq bergan Rabbimiz Alloh taolaga barcha maqtovlarimiz bo'lsa edi. Mana shu va'zni boshlaganda da aytam sizga narsa silarman deb shu o'ylanib jirgachdan Jalil Hazratning bir anekdoti esga tushdi. Anekdot degani endi kishining mana bu dunyodagi ma'nosi turida, ya'ni narsa ul mana kishi nechik yasharga tegish, kim u kishi? Narsa u kishi? Siz o'zingizga shunday so'rov berganingiz bormi? Men kim ul?
Мин нәрсәгә бу дөньяга килдем, нәрсә өчен яшим дигән сорау биргәнегез бармы үзегезгә? Менә шушы тормыш өчен генәме, авырлыкны, мәшәкатьне тартып барыр өчен генәме? Нәрсәгә килдек без бу дөньяга? Менә шулай уйланып ниткәчтән Җәлил хәзрәт бер тапкыр инде Аллаһның сүзен без тыңлыйбыз да, менә Җәлил хәзрәтнеке нәрсәгә китерәм, хикмәтле. Ул шундый бер ни сөйләгән иде. Арыслан турында. Ишеткәнегез дә бардыр мөмкин. Арыслан бит инде ул нәрсәнеке урманның патшасы, һәм инде үзенең гомеренең азагына килеп җиткәч, үләргә вакыты килеп җиткән моның. Үләргә ятканда шулай баласын чакырып китерә. Әйтәй, эй балам ди, менә бу дөньяда яшәгәндә бер кемнән дә бер нәрсәдән дә курыкмадым. Бу дөньяның патшасы идем. Әмма ләкин әйтә, бер заттан гына курыктым яшәгәндә. Бер нәрсәдән дә курыкмасам да бер заттан, кешедән курыктым әйтә. Һәм син дә кешедән сак бул әйтә. Һәм бала инде ул нәрсә кызыксына бит, күрмәгән әйбер. Ул сорый инде, әни, Арыслан кем ул соң ул? Кеше ул кем ул соң дип сорагачтан, әнисе шунда үлеп китә. Әйтә алмый кешенең кем икәнен. Һәм тыйылган әйбер бит ул татлы. Шулай бит. Әгәр дә менә баланы да тыйсагыз, эшләмә бу әйберне дисәң, ул обязательно шул әйберне эшли бала. Һәм моның да кызыксынып китә дә, нәрсә ул кем икән кеше дип шулай чыгып киткәчтән, бара торгачтан бик каты бер тавыш ишетте. Тавыш, шушы тавышка кеше микән дип баргачтан, караса ишәк басып тора, кычкыра. Һәм ишәк янына килгәчтән анарга сәлам биреп, син кешеме дип сорагачтан, юк әйтә, мин кеше түгел. Син кешегә охшаганмы дип сорагачтан, охшагандырмыга инде дип әйтә ди. Чөнки кешеләрнең бер-берсенә ишәк дип ахырганнарын ишеткәнем булды дип әйтә ди. Соңыннан Җәгъфар хәзрәт Коръән укыганнан соң дуга кылды. أنت نور على النور أنت مصباح 9 октябрь көнне шәһәребезнең Хаҗилар мәчетендә буа мөхтәсибәте белән берлектә олыларга багышланган зур чара булып узды. Бу мөһим чарага халкыбызның күренекле остазбикәсе Сәйдә абыстай Аппакова да махсус килгән иде. Әлхәмдулилlah, менә шушы көнгә килдек. Барыгызны да иң беренче мин өлкәннәр килеп бер тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, Аллаһ Тәгаләнең тәгъбиреннән тыелып ушканнарын үтәп яшәргә. Балаларыбызның, гөнаһларыбызның кадер-хөрмәтен күреп, аларга ватан җылысы биреп, гамәл биргән хәерле гамәлләр һәммәбезгә дә насыйп итсен. Ак яулыклы, ак күңелле, ак әбиебез милләттәшләр үзенең тормышыннан алынган вагазларын сөйләде. Соңыннан кан кардәшләренең төрле сорауларына җаваплар бирде. Очрашуыбыз котлы мөбарәк булсын, һәм ул дәвамлы да булса иде. Аллаһ Тәгалә барыбыздан да разый булса иде. Адамыш адәмнән алып безнең пәйгамбәрбез арасында 124 меңнән артыграк пәйгамбәрләр килгәннәр. Алардан Аллаһ Тәгалә һәр берсеннән дә 7 төрле әйбер таләп ителгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аманту биллаһи, ышанам мин Аллаһның берлегенә, ва мәлаикәтиһи, ва дәхи фәрештәләренә, ва күтүбиһи, ва дәхи китапларына, ва расулиһи, ва дәхи пәйгамбәрләренә, ва яумил ахири, ахир заман булачагына, ва кадари хайрихи ва шәррихи мин Аллаһи Тәгалә. Тәкъдирнең, язмышның, судьбаның яхшысы да яманы да Аллаһ Тәгаләдән булуга, һәм бәгъдәл мәут, үлгәннән соң яңадан терелүгә. Менә шушы 7 төрле әйбергә ышануга гарәпчә әйтәләр мөэминнәр дип. Инде хәзер дөньяда яшәгән вакытта хәләл ризык белән тупландырсаң иде, балаларыбыз бәхетле, тәүфыйклы, шәфкатьле булса иде, аларга тоташкан балалар да мөхәббәтле, мәрхәмәтле булып, алардан туган балалар да мөэмин, мөселман булып, галим булып, сау-саламат булып, безләргә дуачы балалар булсалар иде. Мәҗлескә килгән халык шушы күркәм мәҗлесне оештыручыларга, буа мөхтәсибәтенә, кунагыбыз Сәйдә абыстайга олуг рәхмәтләрен белдерде. Киләчәктә дә шундый истә калырдай мәҗлесләр оештырсыннар иде дигән теләкләрен җиткерделәр. أنت نور على النور أنت مصباح 10-11 октябрь көнне мәдрәсәбездә мәчетләр каршында укыта торган мөгаллимнәрнең белемнәрен күтәрү курслары булып узды. Укуларны мәдрәсә мөгаллиме Шигапов Гомәр хәзрәт алып барды.
Укытучыларга хәзрәт дәрес барышында Ислам дини нигезләре китабы буенча укыту рәвешен аңлатып үтте. Шундый ук дәресләр Буа мәдрәсәсе мөгаллиме Габдрауф хәзрәт Хисматуллин тарафыннан Камы тамагы, Чүпрәле районнарында укытылачак. أنت نور على النور أنت مصباح Буа мөхтәсибәте авыллардан килгән гышыр садакаларын кабул итте. Буа районы һәм авыллары тирә күрше районнардан гышыр садакаларын китерделәр. Мәдрәсәбезгә аларны тапшырдылар. 15-16 октябрь көннәрендә Буа мөхтәсибәте җыелган гышыр садакаларын ятим мискиннәргә өләшеп бирде. Буа мөхтәсибәте һәм мәдрәсә коллективы алып килүче һәрбер кешегә олуг рәхмәтен җиткерә. Аллаһ Тәгалә җыйган уңышларыбызга бәрәкәтен насыйп әйләсә иде. أنت نور على النور أنت مصباح Шуның белән безнең октябрь аеның кыскача видео язмасы ахырына якынлашты. Һәрберегезгә дә Аллаһ Раббыбыз бәрәкәтен насыйп итсен. Алдагы көннәрдә дә Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә изге гамәлләребезне арттырырга насыйп әйләсен. Һәрберебезне дә Аллаһ Тәгалә төрле гынаһлы эшләрдән, төрле афәтләрдән, төрле зәхмәтләрдән, шайтанның төрле вәсвәсәләреннән һәрберебезне дә үзе сакласын. Валхамдулиллаһи раббил аламин. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع